Sul gwell ABMD. Hag ar blijad ur bremañ enabadenn Sul gwell ABMD da eskem gant Claire Cor deus bro roazhon hag e kardu unan eus are bureo duyez roazhon mon armad Claire? Glen. Neue duyez roazhon tout ladmad skolioù penaos mantrao mar emañ e miz meurs daouvil an varnuegen. Mon ara mat, kres kara, penaos raltrez ou bra ou azo gagnon, gant ar bureo a gant ar rizil mera. Evit mont varro gant ar brezonek, evit ar revian hag ar egren, ivez. Ya, ne pet skol ave rouedad a skolioù publik duyezek ne mar emañ. Alors, bezes unan daoutri, pevar, pem, roer skol. Mais mestra? C'est-tu ur skolaj? Ur skolaj. Hag an lycée. Sais-tu, moi une oreille en neuillou à skolio, évite ma wifi en dud, à rez au chom, bro roazhon? Alors, bezes penaos skol vam kinle. Skol vam hag kentan derez evit champion tissé, evit legantel, ivez. Ya. Daous pen ivez pasteur hag skol liberté, hag evit echu, skol prever. Skol prever, sais-tu, gant klasou, hag ave digoret d'un doare reeuliek, sais-tu, marement miz meurs et miz veza ar brezonek, be oa kalzig ar aktresou gant diouyez, bon ebet zo ben nulen, met lodal a vodalret. Ya me mestra, chans o gagnon, kinig a reomp e dar merer pevar da regen a viz meurs, tan va brezonek evit keren eus an entat duyezek, sais-tu. Comment Virginie Pronost, miltam a kinigo nanter devez, sais-tu, tan va brezonek evit ar geren, diski kon a wenou, kontadou, me war me, comment, geriaouek simple, da la rede chifrou, liou, en amzer, evit ar reo de fran, Mont varo gantam mont varo gant ar yed, gelet eskem gant ar vugale, pe gwir dre vraz, enfin loden vraz ar geren e ouion ket brezonek a gas memestra ar vugale klasou diouyezek. Ya zezo ar gwir war an dachen, lod na wikek brezonek, mais lod izi a zo menet evit diski brezonek hag evit mont varo war ar yed. Hag pez a zo pez anton, Nemet, evit gouzout a liou, peuzat liou eo, glaz eo, dreista, kontant e brezonek gant ar reviant, pe l'ar urzioù simple, ket ober titi, schlag da vantel, a ze a plij an ol d'ar gerent hag d'ar bugale ue. Da tout nan du, ne evit mon varo gant ar yed. Sais-tu, nevoket dorioù digor, mais moin zo mon e dar empret gant or, evit gelet enskriv a bugale, evit gouzout un tamm miror divar ben rouedad diouyezek publik e roazhon Claire Cor. Ya, vel just, ouz penze, a ze zo da lavar, labour spontiz a zo begret gant ur geveler, evit lakat, evit ober lerien web neve. Ah, pas là. Donc, fin armiz evo lerien web diouyez roazhon neve, hag war nan vo tud a kavout ur bern titourou di war ben an diouyezek, di war ben an roedad, qui est vredige situé, donc d'oroui de tap en oustil, hag de ran an trao evit ober vouderez d'an ol, quoi. C'est une lérienne neve zevo evit fin armiz gant diouyez bro roazhon hag evel just mo peus roan marn vetud a meze yann mignonnet a veche dedennet enskriv a bugale rouedadze l'arret zo beg gant Claire Cor neue tout mat skolioù en gantel liberté kinele champion de cissé prévert Fopon Pasteur ar skolach evel just c'est un temps pepler va roazhon hag e diavez roazhon bezeuze bruit même zonjmad et l'hiveriek. Brûlifré, passé galdini. Ya, zon malo. Zon malo, dinars, bernazo, hag ur roedad krenard, assemblé son, évidemment, mon ariez, quoi, évidemment, disquis pez d'o tud ober gant ariez, hag
Kasariez varro gant ar vugale, quoi. Bonne, trugaridor Claire Cornue hag betek fin ar miz nebed emgavioù unan gant Virginie pronost evit ar formiliou zevo d'ar bevar wanugen a viz meurs hag alerien e fin ar miz trugare a kenerhen da tro. Trugare.